It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitumrike na shia yen ewo Facebook no so am na ye DLFM 106.9 ne yemfa kasibo didi suo mu nkyeremu ana afenso videos ahodo nyinada no emfansom awian yen hye kasebo na sia ase efefre osoafo no ono hwe nsase akwaye ana afenso odomanko agapade efumagudi anyankopon edodom ye esom Emmanuel Amakofibua ono na da asoye no ono kura yenso na yebehye badwane edema adehia wanom ewo elembele ewato emantemu edensema todwa echirim sem enanimu yata adwumakuamo etufumagudi o manga ne mu a edi ada worom so eya kontamane no wonom tum krata meche license no empenifo nje efemfro mo sefi so modam koti kwan so sei o manga na yensa ase yakwaye enafinso yatena ya enya ade a ekonka ne yekura opene decided to gandra na yedwada ofoso boseme ne da na toso de nu baako efempem mienu ne aduonu baako ma Emmanuel Amakofibua echirim sem asem wei abone pusefri sem ono akasem obon ho badi kopie mo ewo eye sumiri eye kopie mo be ahodo mutu eye fumagudie nom mechesem abone potem akontama ne nyasem kumom motuma obadan afakoti kwan akwakotu efumagudie asai omaga na yensase ne yakwaye de dro de asem wei epantoma chesenya sem kuma kra Emmanuel Amakofibua echirim sem ebele kopie mo no ena wara hosema na ekoso nti ono akasem mpo sabe ni so afi na nima so egu fom no enya sem kuma ko sem kopie mu wa boy foles ne mo dia mekase die akontama nan asansa ase ne nyina o kiremu sem ade ba kumpa etwa ne suru mpo ni sem akontama nan foi asafa kotikwan etimatwi asase ne bi kwaye ne bio aton ediama illegal man na mekire galamse foto mo so onye emfansa asase ne bi na muntufu magudie ni o kiremu asase na mo eye akontama nefo mo nam koti kwan so esede no mo simanya hoden mapa esimi aton asase ne bi de amaliga man nefo eye 300,000 Ghana cedis sika mu 3 billion so mo so nje na mo nsa asase ne bi afin so kire mu sem omutu eye fumagudie na bia mpa saliga man nesi etumi ede weekly royalties we sika do omade ma akontama ne 250 eye grams of gold enya sem kuma we nyina jesa akontama ne no magana wodo ma brain asanso abre yesu kire mu sem dia ko su dia ta kwani sente ne manim yata wona mutum krata no empenifo engine fanfro musem kram Emmanuel Amakofibua esan kire musem amane wo momade ade kra we nyada akwakodan osofo no na hwe omangana oda aban omangana oye otemmefo pani a ono ene kina mode magana aban afin so no kra nsumpo na ye otemmuafo a ono oda omangana ohwe atenatene ne yeso ekire musa semwe no omomade no wanka bi no nhye pamfamfam ne nipa bonefo bi romdam so a wono mo se gana asase ne ye kwaye no yenchom kodina emrandom Emmanuel Amakofibua akase ekirem sem akwantama ne fonse ba mo yakromfo kwatiko na monam so mo se Ghana sase ntefri na ko enya de agalamse mo mo kwan mo matu ebi wo yakwaye efisane mo no to na mutu no etete Ghana mla odin sem sei edeton centrefo enim. I was emotional. I couldn't, I've watched that video after the operations. I watched that video, and every time I watch it, I get emotional because I cannot believe that we have Ghanaian citizens that will decide that this is how they are going to make money. And I believe every Ghanaian should be emotional as DLFM I was trying to avoid it. 106.9. This company has not only trespassed into protected reserves, but has become a criminal syndicate, selling access of the Adwoa Forest Reserve to illegal miners for a staggering 300,000 Ghana cedi per concession. One representative of Kunta Mining, is the liaison of these dealings. He serves as the gatekeeper, negotiating fees and granting illegal access. The concessions are then subleased to individuals like one Mr. Henry and another individual identified as Shak, who are to oversee the devastation of the Adwoa Forest Reserve in the Tano River. As part of the agreement between Akonta Mining and the illegal miners, a weekly royalties of 250 grams of gold are to be paid to the company, lining the pockets of Akonta's collaborators. Another breakthrough revelation is that this criminal enterprise thrives because of the active collusion and connivance of some forestry officers and some security personnel. Here is how it works. Part of the 300,000 Ghana cedi fees goes to the Akonta Mining, a portion goes to Sahari and Shak and their cohorts, and another portion goes to the forestry and security officials, according to investigators. These officers take a cut as a service charge in exchange for protection and tip-offs
in the event of an impending raid. In light of the overwhelming evidence, I have authorized the Minerals Commission to immediately take steps to revoke the lease of Akonta mining with immediate effect. I've directed the Forestry Commission officials connected to these illegalities be immediately interdicted pending further investigations and prosecution. Security agencies have been notified to investigate security officers who have had dealings with Akonta mining in this particular forest reserve. Nekwa Kramono and Emmanuel Ama Kofibu Akasemo and watch them says, "I make a say no. Enipa Macon, Edionum Bacon 51 and our match one ma. One non nam kotikwan so etu fuma gudie ewo aboy for lesson mu ne ade ade ha dwenye pa every so chire mi sem excavator do na so no magide afra manfo na afin so etu ni akode ahodo kwekura manfo mu de tu galam se ni yamenem de kure ni emu odin pa no so de mu chire mi sei ade to nsanchire for anim. The operation in compartment 19, which began at 5 a.m. on that day, lasted for a whopping 12 hours. And the last 3 days has also continued. So far, 51 arrests have been made, 8 Chinese national, 39 Ghanaian, and 4 women. So far, we have seized about 30 excavators. 5 have been required impounded at the operation base. 2 pump action guns loaded with 5 and 2 rounds of BP cartridges each. 1 single barrel gun retrieved. We have confiscated 2 Toyota Hellos pickups, 1 Toyota RAV4, 4 motorbikes, and a cache of mining equipment. All suspects have been transported to Accra and in the custody of the Ghana Police Service pending prosecution. Any awoti ye osofo no ana hwe ye nsa se yakwaye ana afei efom agudi eso. Onu kwen so na ya dehia wonom ewo elembele wato e mantene mahye betwani. Ne den edi Emmanuel Ama Kofi Boa. Yantoa Kasiabone so na presidential candidate Edima MPP Amanyoko no e mfimpi mienu ene aduonu nan nim eye Dr. Mahmoud Bawumia oni eye party nimpanifo na kabom ahye eye thank you to asia no bekoso eye memnenda eye forin so bosom ne de toso aduonu nsia mfimpi ni aduonu numnimu achese MPP eye National Council fo ni na ka ho omodi aseda kase ede ekọ ama eye timemfo no eye MPP eye supporters ni na sanso na eye campaign team ni na wade omoye edebua eye presidential candidate eye Dr. Mahmoud Bawumia mfimpi mienu ene aduonu nan nimu awachese yade na ni aso ye papa sanso motai na chi ye pa na eye thank you to team edaso eye in all things give thanks to God na chese omuyi edifre eye 1 Thessalonians eye 5:18 awachese na ni aso de omaye ede ama ne ye pentel fata se odi asidaka se ede bema wom na de oye enya asidan kwa anode ma na emom o kire se wo se ye na ye ka ye hu bom ne ehu se ye nipa ba ko se ne be ya anye kra party no empanifo ene achitaifo no so ebetimi akom ho abom na enu achi ni krampo no mo de asidaka se ebe mo otwedi ampon a nkremofo ne ye agidifo ni na be ka bom se ne be ya omo betimi ede asidaka se ede amanyankopon na ye ofori so bosom ne de etoso ye aduonu nsia won fipi mienu ne aduonu num nimu ana omo be sha ase de free ye western region na mo di be wie ewo ye central region eye June 4th ewo ye mfimpi mienu ne aduonu num yimu a wo chese obia enka ne humbom ye region any constituency ni na enka mo humbom na omo mbra na omo fast da kese enfema wasanse na omo fast da kese enfema otwedi ampon yanto akase ebo no so ne yenko piemum ewo apiem ntanim de na yakwa kopiemum ewo asoaba eno no eye kura ewo Upper West Achem ewo apiem ntamum na wonom hene na berema mantem ede asede na ase pa ne ayeye ede ama adeshima fan club for echiremisem wonom abom ho moden pa etimi de achede bebro eye 200 akakoma nwisia nyanka no ni biem awo poten wonom emra na wonom edi Easter fashion ya na echiremise ekonka ne ye pam na membrefo moden etena se bodwa data ewo aso abakro ne monom na echiremise ne ahemfo pa na adehye ne mpedifa wo mpoten we beta achi a wonom echiremise eye adeshima eye fan club for dwumadi omudi no emu the party sanu mano mo de ade zede monta de ne tse ne nuku ni ade mpotem no ma na nye asem kuma kram na dwumadi weri mo no yade a ekunafo ne nyanka na de hye kopie moden enya jepade bi tse ne entoma inuane anomde sere pese o mpabo ahodo akeka ka ho na nya asem kuma ko omudie
adehye ni tumeji ye papa mu chirem se wedie ye yasem wedie pantoma sesa bi dadu Lumba ndwom na barema mante chirem se na nsem twerefo kasa ye ne aka nsem twere ne Emmanuel opoku active do abon mrane se DJ active ekopie mu na ode tu nanim se DJ ye ne agio papa free sem wo hwe adehye pa ne akunafo ne nyanka ye papa free sem kese no emra na Easter ne koso no sankani pa we ne kunu tiase sane ye tiase mpo anka nya hwempo ankobotuma nya sika kotobo de abatim bi mpo aba beti mankaja busuafo so ani agye nanso sabi bamo wodi na pakan besi wo feature be form de konti no edo akonya kese se na manfo de no ma na ato abusa na bese no na nyanka ani akunafo de no mbede na esu ne adwadwo na ato no mo kirem se ha adwenye pa ne senti anamontu am eya de shema franka fo atu nyankopon be shira papa wasaka se kirem se on makwanya wasido nta e de form ka biegwomu Evisa ban ene nyuma hodo nyina se de do momade anko piem waso apa omkonkobbo akunafo inyanka se bo mu ni bi na mbo na mo nso ekoba se occasion bi du na ne je ekoso mo setenemu enya defisa sabe omaga na dache ejina ni pa nyina sabe mo mu ni bi ne nyankobbo mo ne ba ne sa babo mo men ene je kese etuna bo mai mum na barema mante de same say edo te ensem training Emmanuel opoku enim miding de barema ohene mante asu aba hene Dika medamase da utwedi amponya kopon ase se ne Easter da wode odo abebodo na nkro bebre a ewo apa West Akim ana Ghana ha mapa wasu aba se ha na mobaba be adoi medamase dubedi amodi no adehye ma nyankopon hyiram achede ne nyankopon adwuma amaye no Yankupon hyiram bebre se aye putupuru adwumade amodaba yengene ajepa proud of you koso enye esanse mama mo hyiram oje nti esuaba atro na kwabamu grace adu bibia mobaye de abebo esuaba no okwande mesra mo se mo fi akwa mama na nya last mo fa esuaba nya se mo second home bibi hiama momra me kantre ya no nyina be fa adwene e de adwene bom na yenso ya jamachi atamachi na ne wasa ya bia no nyankopon agina ya echi na yatimi aye na somdwe mu damase eni a wotie kopie mo awaso apa eno no ewo eye Upper West Akim ewa pie mantemum ne den ede nana barema mante ne ena wuti ye no achi nso ena chief executive officer ede ma adeshema fan club no ne den ede nana Adwoa anobia ene semtwerefo kase de ochire mi se die enti omutu sa na mo nyina ne sem wohwe nyanka ekunafo na du ba bia na sitirima ye den papa pefri sem amanfo didiji omani na mo hyedam ede omo nsa da hwom dem no visa sabe kapre emonto mani senti wanom pese ni gidi akese pa ba obia afono mafiri se ma yatim sese no enye se omanya mena buso na momo no kakra mo won betumi de aboa ma sabe enkurafo ni nyanka so ani atumi age visa tre se beni po aka se nyamesompa eni se kwakwe nyanka eni akunafo no so jemre eni ensem training Emmanuel opoku active etwetwen komo Mebacho me amigina he medi ankasa ede nana Adwoa anobia a mefi ekuapem medom se wo hwe ya egina he ya eye adehye ma fan club ye ena ne ye bo anai be pie mu ewo asuaba krodua yi mu na de hye ye nkwan ema adehye ma ye be pie mu ewo ha ebe ye adefefe we ede ma ye ma menom ene se empempi no se ye di Easter na se bronya ne de keka wo se ya eya ema ekuafo no ekai omukunu ne mu ye obi ne ma obeni ni kunu ebe ye aduane ade wo fie kama na de ono so ni kunu ni ho no so se ni kunu wa anya hwe kra no obekwa ko firi ntoma ma ya twetwe na obetua anya hwe kra no obekwa ko firi amo ema wa nua mo ne ne ma ye den edi enti enye se bia ya nya bi ene boro so na mom se be ya ye beba ye ma menom so hu se ye so ye kayo mo de omo komu no ebetumi ato me ebetumi ato yen enti na ebe pie mu wa hanom a na eye enije sem ye ba se ne ma menom e ba be didi anom edi agro se dia ahwefo ehun no eye fidi akurafo baako 120 eye ma omontoma ye ma omo empamboa ye ma omo duku esa ma omo aduane ensuo ne drinks na makasa mo hwe enije omo de gi ade na ye sere otwedi amponyankopon se oma ye ahoden
na onto ye nkwam na oma ye sikasem na ye adwumasem enkoyie na ye ntumi enye den enye mburo de ye ene sire wa adoye mu ne se the Bible kan ye no o se nyamesom pa ne se obi kohwe enyanka ene akunafo se wo ye obi papa e na ho so obi ye de eye o papa ye se mamu onhira ese ogye enti ne maka kire wa ne se enyama ne mbusu peche ansa na wa yibi e de ama obi kakra wo no ma unu ye nso bi na ondi na nyankopon ebe gina so e de asira wo ye da obi bi ase eni a woti ye eye chief executive officer edema adeshima Frank Rabono ne den edi Nana Adwoa anobia pia Nana Adwoa we dia wa ya de pa efiri ho no ma mene sikapa ene kubutela yenso ye ba eso aba ho no ma be ya doye ni bi efize ma kire ye senya de wanya na busu onkra de esi efiri ha yenso ye bam ne krakra mo no ana adehia mekire kunafo ni nyanka so omuso nya achede bi kire mi se ye adeshima Frank Rab mama yasre ne yatide atadwufo wa enye mo anka yi se yekoda akom ne sende ne ma matwi twede mpo nyankopon okonhyira so a wonhyira mo pa na de mayen nyankopon ebetua mo soka medi double cha na me kan se nyame nhyira wo esa ne se ene Easter da se no wati ma kai yen ekunafo se na wode ye nyina abomba ko di Easter ya ne me kan se nyame nhyira wo so wo kwadem sa ne se afibia no wontumi sa embe ye bi maye enti nyame nhyira wo wontu won kwadem na no esi Adwoa na sabia Adwoa ba ma ye manije bise me ma mikita onya ye ayisama me ye meka achiri kwa na mekunu bujame osomanan nti amane nipa hu ya yamfemu ansa na ne ye atom kwa menye sika mponya duama no won adi nyankopon aye binu ma doi se yete sa ben adoye nyankopon da won ase onya me hira won nonto won kwa na soma won se na afibia betima ba ababuru aye o Yesu Kristo di muti amen o fami mugabe na ne dwumadi amabodi jama no ye da ma bebre nyame hira na onto amoduma paso abre nya na obia apamwasem se da mase se mambe aye de se amen. DLFM 106.9. Eni a woti ye eye sabi wonuma wonumu kununom wonum yeremo ewuaja wonuma wonum aswaba ewo Upper West Akem ewo Piemantemu ena wonum te omonkasa omde aseda kese pa ede ema adeshima Frank Rabo na mane boyi yensem twreni Emmanuel opoku active dodo abonum na ne say DJ active ene de ebesom yen Yantoa Kasiebone so na ohin e de mama so dome eye Keniago eno wa Amansie South District e wa Santimantemu e na na obin mensa ababi otoso mienu e de adesrede kase de akwamamrahye bedwani e de mama so adubie eye constituency no e onabo ya ofrimpon ado ene Ghana ban so mommodin ano momma nkoso embra ye ne important we san se oha kase pa ni titru ene adesua ho nsem ana omofemu e wa ye mantemu honum no hin kire ma eye schools bebra eno wa eye dome Keniago na ne important mu no eye de teachers for anyway san say omujitu mu eye Amansie South District Education eye directorate for ajitu mu so metimi a transfer omamu nina abomodin etimi every district ni me no ha adwinye papa na teachers for no kra ha no mo famu ni so mu ni baabi mpo omudi omuti ebeto na eye nana oben mensa baabi otoso mienu echemu say ya dia community ni so bomodin say ometimi si eye teachers quarters e de amawom e wo hono ma omusi baako e wo ye Keniago RC eni Keniago eye DA schools a mu kirema e wo sa ban bomodin na omobo am se na ebe ya eye project yo mu ye ometimi ayewie for a teachers a teacher for why you dina ma so ba Keniago DA Oba Rusi, Oba Papa so primary, the so ye teachers. Said ya how ni na no kakra comments ni mu. Education director wo mo de ko ya no wasan no ko. Misra ban say so mo ma ye bia mo ha bi free han ko. Wo mo ma wo ba ma me. Say yes say Oba Kenya mudia suku kakraka teacher ni o ma teacher for na kansia. Ezia wo. Remember to just say bende. It is Rabbi say. Abai ma ye bi. Mo ma ya church for ni. No mo mra be boy be. Na me so na obe mensa be bi. Me so me be bo aban. Me nya ni nyina mo aban so. Ya me so betime me ye.
ne krakra mu ananana eto so ana oche se ya de omo kwan de enya kran ti na ye Ghana ban bomodi an omo mbehwe omo kwan na mfama we san se kwan ni nyenti no eye mpuntujuma entimi emba honum na ye senior high school kra we honum no eye ba akopa eye school fo no so mutimi ensua de se ne e wose omusua no esan se ne ma omuhia no omo nsa entimi enka eba editia ha yekeni ago wodi free animal ko kuma se kwanwa bia enti na manso ya ne ha ne mo keni ago ya kachi yesre aban awaba yesre ne se wo che bibi wa abemu on baby su keni ago manso be mention amabamu ya manso bibia ko ba ko peni wo enu ani manso bibia sini ha na de madesra de amesra aban se wo che school make keni ago hene conform ensa baby sra wo mo se be yes anti ya to omomra no omomra me fa asase no omomra school se vocational school no mo de be mamia se training college no mo de be mamia se nursing training no mo de be mamia me se me wa asase ya ntam me sre se wo mo ame se aban so antimi na nkura bi betimi a asale nkura bi so betimi a ekramofo betimi a me bi ma promoto obi obeba se wo pese wo ye school de omra Kenya na ye school se me yakechi me Bible me bani se na kaya ku bisa wo be Ghana president ya na go free me Kenya go me Bible no mani so ade no abai mu amena me mo masam ko achi se mo free mo kwan so ba mo de me school se ma ye me dan bi so pepa enya abran na bo me ma ya bo so a enke ko ya asem kese e ti Kenya go free Isra ban say wo ma me to school you wo ma me to school wo pro do you na me so me fan ho me ho say me performance am ba ye aban da wuro ma wa ma me school ene ya uti ye eya nana obey mensa ababi otosumienu ono yo he ewo manso dome eyekeniago anowo amanse South District ewa Santimantemu na amanibo yensem choni Samuel Ofori Buatin anade besumye yanto akase ebo no so ne yenkoso anyira mum ewa Santima ne yenko pie mu wona nana matankundwa wadom wo ejeso kwaso wo maka bom ene local council no ene adehia won mo kwaso komotoma de abanchirim ba ko persabe bomba kuma de ene afiase members ne ka ho a unit committee members ahodo nyada akwakwaa nsiesie adwumadie ewo kwaso mensinimu a ade we efeye pam wade mu chirim se emna na homecoming epanom ene je se ne nyazem ko betena se pa ne se be kwaso eho no ma ye basabasa pa de nyade ne nanom betena senti wọ́n mọ̀ ní kabu ma nsisi pa mekese de kwate anase kwaso hɔ no matia o aya hoto ye pam na madwumadi de kwaso na mu chirim se ohwa aye ohina ono ene te akonwa so se kwaso hine no na osei adetwum aka se chirim se bobo no homoden ahwe ahunu se eye kwaso no importem nya betumi afanto mepo afra titiru efa ahunedie ensensemmum na madwumadi de kwaso na chief executive officer Edma Blessing Alata Seminar Chief ASCO no the den at the chairman ono kwaso na ye chairman Edma Kwaso homecoming committee no the den the Mr Kingsley Jamfi any central vacancy no chire misem wo hwa nana osei aditwum akantam de ne se aduasem de asisu se obaboa pam potem ho nyina ate wansen ne senti omo nyina beta na chi aboa potem ho no mo de fi nyina se atofise sabe empenifo akaza sabe se wotena se pam potem ye fi de ne nyare wade betu ate se senti omutuna se ema efi enye kwaso mboso no ba eye yen Facebook no so DLFM 106.9 se video nda so aba abenya bi na wahwe emra Mr Kingsley Jamfi eje mra ne ensem training Sammy Adwoa Agyei twetwe kom sem se na odoto nanimu muntu na yepe se be bipa be janchima eti kloro abaye no eno kasa fefe pani nyankopɔ adom wa me ambesi police station over 50 years ni pass ni police station e port of one office na the police station na yawie na afi so ye no se da bi afi biara woni so adu demand crew the say kasa this year the so person community center abefo de e de makwa asoman enti ye sha ya ne say enne a ye kasa kroman ni nyina ma ne mema nyina ditwi sie kronum kan na kanse yakọ communal labor eno kokro bebre so ya ja baban so iti mabru mrantia maba mrwa nyina gitwi am yasiesie kro afefe ene nananom aswala awiei e de boba kanse so kosi so okwa so ti awie na de na enwie to wa ha ya cha man patam nyina ya tete nuane ya na ya to agu a me no kasen mabru kro bebre nim ye na se me call China ban ye bo asankwa ai okọ China mbo asankwa munya bi di ye ne mu de party sabi anoma na ma Sikapa nya bia kanya asem kuma akra ene awuti the chief executive officer Edma Blessing
alata Samina ono kwanso na chief executive officer Ede Makwaso home campaign no committee on na dano ne din de Mr Kinsiri Jamfi ne na woti yen eno ma china sere member Ede Makwaso electoral area e onum nyamfo said obin yabo a echechere ne ma hodo a ekoso mpotembo no sebi ahunidie nsensem koso bebo eye kwaso mensi no etuma kona nim ye pa ompuntu masanso chechere ne ma hodo bi a eko etia kwaso ani ntia namso mpuntu entimi emma ye chia Ghana man nyina eda kwaso fo ase ene clean up exercise na ye no ye de esiesie ye krom na ye de bie ye dwumadi a ye bedie ye isa afasha bebre eti ye hwese akobeba na do se krom ye de ehuni dada ye se na ye bia kwaso ama ehuni die no ayeye eno ti e dwumadi akodo bebre de akodo na e ba ase ese ye ba ase di dwumadi mom so behunu se krom no ye ni abre eno ti na nei owo se krom madi nyina mrantie ne mawa no empo nananom ene mrewa nyina di akire a ye hwese kuro mu betie eno tire ne ye wase committee for enyina bochidom ne dwumadi ye di na nyeketwa kwa ya pra kuro no fitire abaka tire a katam nyina ye ne akire aban se kuro mu ankasa no ya haw pa ye bola kesa ye kuro pani kuro achepa ye bola ese no ba bia ne eto enwura eguo no ababedi kuro nyina ne se ba bia kane na ewo nwuram kakra enso se kuro no ababedi baby I teach us na bedi kroma I say I have big challenge I have big challenge pam any out eko piemo e wa kwaso abato mpesu asa mekire ase member e de makwaso electoral area na den de onimnyamfo site oben yeboa ne kwakrom na de hye nso a omo wakwaso omo koprapra ekosiesie montene so no so e kire mu sem dwumade ne koye pane made ba ko ebu o mabampa ne se emrewa ene kokora pie montene so bebo adwumade mo mebunu pa mo ahode ne bi hyehye de mo kire mu se ne de ankoye kura ne senti na wotwese no mesan ye binti no emranto ne nyina mpie no meye adwumade ne mona eye kwaso so ehonom enti yi pa ene ye ne etimi ba ye de ahokeka ene enigye ene ye se ye ba bebo ye nana osaifusu adutum aye kwaso hene ene ne mpanimfo a eka ne ho eda kroya no ne aban mu mpanimfo se dwumadie se mo ne nso ho mo ba mu ne ekoye ne ankoye mgidi se mpanimfo kotena se a o mbehwe no matoto nti bibia mu ye de ma ye nananom ne ye kroye mpanimfo ati asese ye ho se kroye mu adehye a anamon bi o mbetu fata se makro koso kromutie no mranche ma ba wa no nso ye bekekan ho abom me amejan we me wodom fi se me kasa mranche ni bitie ma ba wa ni bitie ti se obi hu se me de me ho ahyemu a ogina nchen kra na he twe no nso ba enti ye da mpanimfo ase na ye de ho ma mpanimfo kan me da enuanom a omutimi ese o ma da agye e ba ye nyina ase bible no kra kan se nyame so mpa no esi ahonidie na de ha adwen kakra ne se ye hwema mesiriwa no fo no kra ba chen yen yufo enti yesre said ye nyina yesa ya da agye ya bai afini duru ne ye bia mesre youth no mo nyina mo mra ne enwa no afini so na so mo ye bia wa youth no mebunu no mo mra we ya de hye a wonom ewo kwaso ewo asante mantanim na woto mo kan wie amane boyin yensem twere nyini Samuel Ofolibuaten dodo abon mane se misco ene de ebedan ye ne agina we so adan ye ho ye ba ye beto akase bo no so Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tronenti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya brani adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie mamini ntreo Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Wia yamamo akwaba efi yakenka madwenkyere ne bie na yemfanso mo ewo Facebook no so dia na memfa ni sei we every piaga nkyane wo kyerɛ mi sei John 10:35 Emmanuel Amakofibua wept Emmanuel Amakofibua so ye hey champion
we dey wa quotation for awate no and I was NDC like crying was NDC like crying pow too much every free ni Manuel Kofi bo mo pesu pa yate we so free na Kwame or Pasco ni man o chim so highlife a difference am total filling station and I watch them say hey galamse hu sense man na ba bia duri pa when this membo yi mu di atrapo ageta kra we nyina tesanya de Ghana man pani obetuma bibidia fo ne send anim yada Ghana man pani ye bibi pa na galamse nse de yete Ghana fo ade hye no aha adwen ye pande finance form ne tu ase o chim se ntia kase yenkoma Thomas so nyene ba boache ono no ye the next MPP organizer UK branch Matemeda senior we nsu every master planner junior kentamoro chim se oswafo hwa ya kwa ne yensa se so su a wo su we de Yesu Kristo wo ne hu su ne na wo su pam Easter celebration ne hu su na NDC ne Ghana man pani John Dramani Mahama de galamse no engosi aga settings nko ampese Ghana fo mo yare mo hu ni so mo dwene mo boa na da na engosi hwe o kirem se nche akese nkoma onimnyamfo apanga Fuseni Yakubu incoming MPP National Youth Organizer Meda Senior wenzu vropoku active Emmanuel DJ active no yensem training no kirem se vim sine yenso yadase pam wenzu afri na akire ene wo kirem se adehema kronkron mabodwumaden wo jese ne aso aba mayadwumaden yipam Lydia eye Dugana wo kirem so her life e de free time New Town senior hofe yenso yadase pam they belong no kirem se piao yenso yama piao ha eno sika woni me se na watwe mu ye da pao baby a boss na ye hen kofo ijia nti na de on fanche na time na otwe mu tem be fa bi on fanche ye pa na ene se kofo bia ye kwa na howura ye pao anyi fa na ye kodi ye no aboso choba yesi na wura fi ho ye do aduani ni nti na ya na wura fi bibia anya sem kuma se medi pe ene bayre ene eyi ye fense bode pa chaache eno se de ye mu no enya nkran de na omde ahye foma ba de say afi nibi dabi ye twa na foforo na nkan so na omde apa afi ye hon se kodu say serve yourself de wo pe na obedie drinks de wo pe na obe oda enama hodro de ba be ma 10 gram coffee tailor DJ Afiba na Adwoa sekidi am se wa mabi nti we de ye ma kafra pa waja ho pam DJ Omali enya sem kuma be ma 10 gram ne nsam ye nu nyina da enya sem kuma o na ye urefi afia sugar DJ Hitman apakan Livia Boga apakan GH ana yi madam fu ba queen Big City anya sem kuma e wa boso na sika ni nyina ne se dwuma de na ekoso no eye chairman Frank K Entry dide abodom la ne se Dinalo ono na dwuma de wo fa ho kanyina odofo no wankasa ninu ya bema ne dide Mr Kofi Osei Kwaten adodo abodom la ne se Kofi Rasta so na obodo ho modern pa man na nwen memendai ajonko ye ko vodu aye de papa aboso edamase ndi chama we de bi nko na bi mabio chama na daso no ukopie mu a MPP chapter eno na what New York City e wo US memo no ono na ye chama ho nti we de chama Frank Kofi Entry to rabo man say Dinalo we de wase fata bo abaso pa ene unu ankasa bema de ndi eye yawo Kofi Mr Kofi Osei Kwaten Mr Kofi Osei Kwaten obadwumaden ye pa Mr do we man say Kofi Rasta yetemaso ane yasore nyame nhira mpoda Lumba so odamase adoye we ye de na da Facebook no so no ene ekwaso no na wanda ye ho na wo ye ajonko na we dia kafra just asansati se valid na dasi papa no aboa ye senior dia dasi nyame nhira wate baba he dwumani ekodi pa okofo dua no masa enam aduane drinks are drinks we DJ Omalion basa Agyei DJ Afibo speciality o agurade nyankopon a se ono anga se na waye de oba na waye de ti na wo so de kwan no pushi no wate tare mabo adwuma nti senior he dase MPP chairman awo in New York City chairman ne din ye chairman Frank K Entry Fellows Dinalo ene wankasa wo bra pani ade dwuma de nyina fa no so Mr Kofi Osei Kwaten a do abodom la no say Kofi Rasta ye dem asepa aboso fo nso ye dem nyina se we de bi nko de bi mra bi ye da ba bi onu ni Kofi tela nche besan aba Kofi se ebeko we yame ya adoma wa hwe next week besan akwa ehu se ho de no ye bebo ha ma ho tutu ye san kwa kwaji ani biom kase bone ye de asi emu se mufuo no eye maze mebele ntwe ne se mu edema yen Kofi te de ekopie mu e wo Facebook no esom
DJ Zigibi ono ene ya senior technician PPM afide ni furu manyina da ema ya kankan fo so ye mienu edi ameje so Kwade Kwadwo krom toba wodi hye konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes, also hwan eba. Nana. Achire muhima. Ififi muhima. Radio mo. Yasan. Ono hwan eba. Oni sexy journalist. Ene Kwame Efum. Yema mu nyina mu ene tia adehye. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Pokwase Maira